reba hindugire ne kushyirwaho bari stint hardware umushubuzi niwe rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebye nakushimira umwambwe kugira ngo reha program reba hindugire kineshweka cya kabiri cya program ya Dr. ERIODA TUMWESIGYE nkaho twabire twakesa bite huire reka tube nko twatandikira tweyengereye na program aha reba hindugire aha TV West program reba hindugire n'ikishyuwaho bari hardware umutebe kansa ndibet komje rira makuru barokugamba hamarwariro agarukirayo agabakazi barukira kufana bazara umuriyaga marwariro mu ihanga eryambara naryo ribirejimo ryo murumwe umuriyago agarukizayo percentage umwaka agabakazi barukufana bazara yet irwariro ryambara sofa wahikaho hati jimo marwariro agakirayo burunji wagareba so hati tindu kumanya plane yoyinire ekintu ekyabo kuba nindeba focus ya ojiriyo no jitaha burwariro buki konka hato burwariro kujanga bwa health centers konka hato na nera hango ko harari kine percentage impango abantu bakiriyo no bafa abakaza no bafambazara harengo rwihanga ariyona tindu kumanyaho numbano no intending akutu no kugira ngo ubure tubwayamba ngatune program ya level zone za marwariro ati nzatanga na community level tukode bintu bingi ahacharo ukurangu twakeneza abantu kurwara tuza health center 1 health center 2 health center 3 ramarwaraga aga constituency ndabunza gakora even nzatana cikuta constituency task force equivalent abantu bona kwa business religious leaders political leaders kurangu batensa ahabikwatirire na ibyo magara umucuka cyabo agamarwara gwagamba regional referral hospitals nkambara kazachitagatiza general hospitals nkana national hospital ya Murago no tizini plan ati kamba rejo no winiribwa jebizimbi unka phase ya kabiri tikatandikire ati waza kamatanite ahiri tiri motel kuribuka gitera ntononje so nza tune phase ya kabiri za kurability ngambara nza kombeka ibindi bizimbi omuri yecho harimo no kombeka izarisizo maternity unit ya mani na OPD mpango nibi arabu bahango tuenza ko ndese mu Africa Development Bank kuchukora hecho ongakire chukuru ayinde ebiri omarwa raga ebizime ne kintu kimwe equipment ne kintu kongana nabashaho nayo ni very critical role yes the software nabashaho so tunakora ngabashaho bitwa aba toyengero bakundi so bushaho torangwa bashaho baroho ishabero nina kandi bakunda mu rwabo konga nza kwinana no management nyenda kutari ko system ya marwaro ensia parliament kraje kirize na cabinet ya kirize na muntu kitiramo our health sector development plan okuto national hospital solite ngira ngo marwaro gona tugere system ya managing abashaho bashashuru kurungi kandi ushaka kwenda gukora hagindi ability to and fire kubwe bikiryo mu plan zo kutari ko national health insurance system kugira ngo abantu bona babe bari mu insurance iyongere sente nkai mu marwaro yito adress ku ka hospital general hospital garayiguru babe bari mu tiyakoze yo abari insurance kumashashuru kari mutiyana mushajura nabari muri senzo yagize ko yamba so nzakora changes nyinjo muri ebintu ebi management and governance financing strategy ya marwaro even nzakombeka nirwaro ya national level nzakombeka international specialized hospital nzakombeka irwaro mu Kampala kuja utari mu Uganda akoza kwa njite ngisa kuza heru kureka yazeyo abuko na kwindro no kugira maybe niyo ko ndakuza erirwa nza kwa nkora even transplant ngebe kidney lungs byone bituma hata mama transplant ngana intestines kandi myake kwijana bakona batwishye kwita whole body transplant Ako merao kagira ngo mutuko muto ukagutara dijo ate kagira ati ukatoka transplant ya whole body
ibintu biza kubaho Okay. genetic medicine hata turaguruze mbazi omerera uzo mwirwaro bakurumbaza se akuri statistics nabo cyo mutu imyaka nkaga harwira ati tumombaza kuti nza kusiyobwire turebe kujinizwe jinize zeniziye tukwe tailored medicine aha muntu na jinize zayini so nyine bintu biye tuzakora kaminuza obereza Hati honorable nyenda kuwebuza ebyo nebyo korira abandi baketungire ntunguka iwe nko muntu ahogeriro mu politics otungire magoba ki as a person maybe as a person ikitinisa bayize ko amazuma garoho kandi ukuri mu Uganda oje no check ngorebe abantu ayo barba MP hata bakargombwa MP bineki obo barebe nabinye batamura nebigere abinja actually mwene yo politics ni ngendwara hati yona kwata ngesenti tikuterera paka nashoza mazuma nuryo namwe kubiza kasande nada okushoborere kwagira umushoboro kabi nakora gi oyihe yohereza uruga ejeje kereziya nibenda bambe kutaho akaju kabikira Maria mukombeke hanaka mukanisa maybe nibenda gure kituti hata shanga wanda kukorera abantu nka MP okwekora chiguma unganabwe gukora chigumotungeki abuko munsomo icyo kwenda munsomo tibi ibintu bingi no kurya kurango wabo twafa ukurya imirimo so rye imirimo y'ingaraki imirimo y'ingaraki nangone birebi no kurya nuts ukurya bijuma ukarya nakane sugo na greens kubo tubajigana ibintu by'amani ibigura n'isenti nyingi ekindi kurango abana bo bashoma ekindi kurango nura n'ejo kuraramo yabejo nikanye ni 15 amwe n'ishenye kimwe cyo kuraramo ekitane na kavuno no byamano kikanobaki niyo kwere mazongo turinga vuno no byama so ejo concept nimbi ngo yo ninyi no mumagaraganje kugira ngo wano omutura ko binde bintu kwingana ki tujya nkorfa baragira ngo okay bamushaka ina maju mingi aina maju na Wall Street Oxford Street mwene kazugire mu Cowboys kotaka mu muzike no way bakutuma rutoki niyo ngo mushaka ina motoka nyingi za Land Cruiser aina za tipa aina za trailer namba bambe aina nyonyi mwene hata biyafa kati munorera ka vaxogani tukamutere hasi no kumusharuke kandi biri moto gereserize bakumusharuke yamani abashimana bija bari boxing kabakuyabu eshanyo bagitwara mwene muri ebyo to yine cyo yebikire nko muntu mwene cyo cyo kora cyama no kuranga one oyine health insurance tu no mu buntu buke kuranga oyine muko butenka bushatu kugira ngo bwenu kaho umwana yaza kushoma ku fizi itakabara ushomesa fizi ebi no mwana akora wo mushomesa kashoma ikadunyiri barwoye hati ni yutukura ngo ni insurance yawe yamagara kugira ngo wagumu warwara kureka maybe kukazyamo hata kito ni politics kugira ngo kasha yakaruru ubundi abantu benda kasente za groups zitandika no koka group no kora biha za fundraising zubaho ejo niyo na satanite expenditure yato eraze mu karuru konke binde byensi akyo tukora sente nyingi okubaho ukujinga life hata aho ninyebuza abantu barakureba nebenda kugira ngo nyense yabe benunji bakorore nyencyakare hati we minister korota kusavinga hati babantu bo bakakwegeraho batakubishira okusavinga ni savinga ukaki ni savinga no saving ukaki konka saving mainly kugira ngo base kugira school fees y'abana obase kugira ngo wabikiraho akaruruka kakiraho obase kugira ati kurango bantu hari to abatara mu karuru konka ntwende bintu ati mo kimukara mwenda abantu ababurijo nkito nabantu bona no kura basic necessities za life nziya akoma ntakiri cyo kustrugglinga nabo onkombyaro tujya no struggling kugira ngo babagiga nka kunisasa ko sizina keri kubanka sudira ngaki no omuntu cyane nangu nabaza mu mwana we ashome na strong ngo tungifizi y'umwana omuntu cyane struggle ngo buri cyo kushwara amutu bine byo kushwara ushaka nabaza kugura imyenda y'abantu bafiri ibivumba ushaka none nakenda karungi ka silk
ko mucyara you know oshanga umuntu cyakona okurya basic food abantu bashanga ati ngakora nga research how many meals do the people take umurishe marusi ngageza kugira research mu maka emitoro bineke mishoto ngizo kufainga tumarya ki how many meals you know many basic things so kuranga abantu babone cyo kurya abantu babona shelter ndayineje tekuterwa mujura ayina kubyama ejuru kiriri nacyo tikiri everywhere okay so abantu bino kusaving esente uko no basa kwesyaho ebintu kebi oka ekyo kitakabaganzya kugira ngo tusibe ko mugiga yonyine una umutashine ku chance wano saving esente ugiga hari hata mwe saving muringo ki kugira ngo izo basic necessities twazitunga ninga shito ababagiga nikitandikira hantasi before you save you look the entasi so tino kushemesa abantu tugira ngo ogire entasi ya burizo entasi dirga entasi nerga oyine cyo waguza so oyine cyo waguza yihuri waguza mate waguza ki ninga waguza service hati kiyo buri no guza service hii ukura na radio na TV I mean no guza service so nanyo kuba MP nanyi guza service you know abokora za computer baguza service so oyino guza something kitaro kwibona ngaki oyino guza something liribonye muhe sente hato watunge sente ezo hato saving oyi expenditure ongana jirizo wa saving hato wa saving sente oshanga mu saving sente okwe wano usaving ko bank oboine capacity to borrow hata nabagiga nkese ka America ese ka America niyo kuchiza yo okuguza sente hata bagiga mukora buka tabagiga bingi no depending ga sente zifite mu bank baziguza onkana baguza uko na saving so you save ojire obika katumbo kusizi tubika hati waine cyo ekinde cyo kwene kintu cyango oyeguza oyombekenju oyeguza ogura boda oyeguza ogura motoka oyeguza ogurenti oyeguza utum business uzareze disente ekindi obasa umuntu wayeguza ogaruko obasa kushashura hati ni kwese ryityo you know so jonga mangu abantu bitu no kubengarijinga bagire ntasi bagire savings babiki beguzi bekore bintu hango bashashure bati mubwo guzomwe ibakora birige mu bwiga baba bwiga bazo nyikare jinga mata baba bwiga kunkatsi mwese ngoze kwita ngo bumugiga you know muri yo concept yanjye ko muntu cyumaza muri niyo ko apply everybody araba tokora bagira ibintu by'abandi bigi kandi abone urusa rwabo ukaba byuteye utibire utisire that's okay minister wagamba abwabero makeje ayo wabenchinjiro mushiti okay program yeji netishibho bari hardware kandi nyenda kumanyisa ngubariya nashangwa omurimbara bashangwa omurimbara amahembe gente ahubwo mwanya gubiri mweta amahembe gente abantu ababine bintu byo kombeka no yende mitehimbwa no yenda cement no ndamabati agaburchika agabur type no yetenga tiles no yende mismari no yetenga za plywood no yenda paint no yenda burchint jona echo kumangishina kakwate no kombeka bari hardware mbakwakira je nibakuhereza je kandi ibintu nibirungi aha bari hardware reka tumuriko